Mevrimdүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде баяндагандай, менин үммөтүм Муса пайгамбардын үммөтүндөй, Нух пайгамбар, Давуд пайгамбардын үммөтүндөй 1000 жыл, 600-700 жыл жашабайт экен. Менин үммөтүм Байна 60 ва 70, 60 менен 70-тин ортосунда гана өмүр кечирсе, бул аз убакыттын ичинде көп сооп жыйнай албай калат, көп сооп чогулта албай калат десе, жараткан Аллах Таала мээримдүүлүгү менен, Мухаммад, сенин үммөтүң аз жашаганы менен, аз өмүр сүргөнү менен, ал өмүрдө дагы дүйнөгө башкага аз кырылып, азыраак ибадат кылганы менен, мен сенин урматыңа, сенин үммөтүңө бир ай бердим. Ал айдын içinde özgöçe bir tün verdim. Al tünde kılıngан bir kündük ibadat, kimde kim oşol tünge dal gelip kalsa, oşol günde ibadat kılsa, oşol günde dua kılsa, Leyletul Kadir hayrun min alfi şahr, al 1000 aydan artık deydi. 1000 ayga teң emez, 1000 ay menen barabar emez. Mına oşunu kotorganda köpçülük ustazlar 83 yılga barabar, 1000 ayga tete, 1000 ayga barabar deydi. Barabar emez, Arap dilinde hayr, Leyletul Kadir hayrun. Hayrun, bul jakşı, jakşırak degen söz bul, belkim 2 есе jakşı, belkim 10 есе jakşı, belkim milyon есе jakşı bolgon 83 yıllık ibadattan 2 есе köp, je milyon есе köp bolgon bir keche kelip otat. Mana oşol bir keche size köbüzdün az ibadat kılıp, az sooп jıynaganыбыздын ordun toluktap koyuş üçün Allah Taala tarabından berilingen özgöçö bir belek eken.